khapangni mara kijing song ini khorkha bukukje ano comment clai saka je bobo haike ST apply khlainai apno tei video kisa sanam dei full video sanam dei ni samane bagai ang o video no ma sanam ka engana di jeng ST ba PRTC apply khainani bagai hingkai sini kaisa common form nango common form mane bobo hai ang no video phunogana norok nai tongdi te kaisa hingkai sini je borokni bagai sing apply khlayo a borokni date of birth proof nangnai a borokni tongmona birth certificate kari hingkai madhyamik ni toka hingkai madhyamik ni bini admit card abo nangnai eba PRTC abo nangnai PRTC to nangnai hinba bini OST ni khetre se khang sai tonga ST tongmona khlaina thaka hingkai PRTC bini tonga nangnai PRTC kari ke ST apply khlai manya obongka online ni siang sai tongna online boba ke khlainai ngerom de tak document nang sai rika ST ni bagi hingkai a che charai ni ba a je candidate ni bini nangnai poilano aadhar card te bini PRTC bini birth certificate bini ration card te bini baba eba bini ma eba bini nukhungni family ni khroksani ya kaisa ST certificate nangnai te panchayat ni extra copy eba panchayat certificate nangnai angkai ite kaisa photo nangnai asukeno apply khlai mano ama haita common form to nangnai no nge tabuk norok saiman kana ST apply khainani bagai tam document nang peba PRTC ni khetre nganga PRTC ni jeta common form nango common form o kaisa jeta gazetted officer ni signature nango ebaro headmaster panongi mano eba jaga je kono officer মানে সই মালিক এবা সিগনেচার মালিক আমাহাই গেজেটেড অফিসার ni signature nango a common form kaisa jaga rojak tongo tea jagao jeta bufani kaisa soi nangnai eba bumani eba kaisa soi nangnai a jagani document hingga tam nangnai hingkai o cherani aadhar card nangnai birth certificate nangnai bufani PRTC nangnai eba bumani phanango family ni bai dara bebak no ungui mano te kaisa hingkai panchayat ni certificate te ration card aborok tongkhaino apply khlai mano ama haita hingke apply khaimani yaglo nang boro thangnai hingke nini SDM office thangnai a jagao je hearing date mannai eba visit date mannai a visit date thangya kanai nang hearing go thangai nini kagos rok a jaga thangi submit khlaika hingka kaino je কোন ক্ষেত্রে হঙ্গে 15 দিন 20 দিন ama haikeno nini message phainai nini mobile nang aporke download khlai mannai aba nini certificate no nang mannai nge tak phai nong nang step phunukne bobo haike apply khlainai kurum browser tlangi nong tabuk ang phunuknai Hingga kapang ni mari kicing sang tawa on bai kurum browser phaike kurum browser phaiman yaglo hingga kai ango jagao jeta e-district Tripura hene ang search khlainai hingkai abon yaglo hingkai a jaga automatically nahar painai hingga man yaglo jaga rejoin ang click khainai click khaika hingga kai o page phaina o page no sung manai thangnai jeta chini common form rok sung manai thangnai hingga ango jagao desktop site o khlairenai desktop site khlai khanga ngai norok obon ni niji norok form download khaimana do form obo offline online joton chaliwo hingga o jaga kwbangma tongo hingga sung to ST certificate khaina bolana hingga sung o je ST certificate to click khaiman yaglo hingga norok o je form no mani thangmani yaglo hingga tamungnai o jaga naidi ang norok no phunugano o jaga tuda sub divisional magistrate o jaga hingga nongni jeta subdivision tamabo sidichini kita khoi subdivision o jaga seijaknai aboni yaglo applicant parents details o jaga Mr. Mrs. Miss o jaga tongo hingkai chela hingka ba Mr. bori hingka ba Miss kajak hingka ba munga Mrs. aba hingka sinai hingkai o jaga o bini applicant ni bumung te bini title hingka guardian ni bumung te bini title hingka relation a je guardian betama wife daughter brother ni loklo hingka father mother o jaga nang siji sonka son hingke date of birth ready male female o jaga ready hingka man yaglo hingka o jaga o ST select khadi nang bo category ni belong khlai hingke nang Hindu da na Christian o jaga siji amon yaglo hingke nang busuk jara por jaga o jaga o siji nang ebarom di class 6 to 8 hingka abana 7 pon khlai to hingka obono click khadi hingke nang graduate khai to hingka yango
graduation or equivalent click khaji ingke nini ration card tamo BPL na APL abo sidi ingke oro Aadhaar number sidi abo ni aglo district tamo nini subdivision tamo abo thanai block select khadi ingke ADC ke ADC select khadi ingke o jaga ne mo block tamo oro sidi podobil ingke chini khete podobil kalayo ingke o jaga ne mo panchayat sidi o jaga nini para ni bumung sidi tei namo tosil sidi tamo police station tamo tei o jaga nini post office tei nini pin code o jaga mobile number o jaga email ID o jaga SD community tirpuri sidi o jaga o service output type tamo neng hard copy sidi e-copy ta slamdi hard copy no rudi aboni agolo angke do you have family ration card abo yes kaji do you have permanent resident of Tripura PRTC tongo yes kaji asarani do you have any as proof nini date of birth proof tongo yes kaji do you have fathers brothers caste certificate tamo tongo abo SD do you have register or ordinary maka ROR ni panchayat ni tongo inke do you have upload any other supporting document tomono ni thani supporting document tongai tongo hungang kai abono yes khadi ngeke no khadi o jaga o tam document rijaka abono sidaka sidi siaka siabu pro issue ka abo sidi issue sabo khlaika abo sidi abo saima kana abo niagolo hungai o jaga date sijak nai je dino neng apply khlai tonga dini date tei bo jaga khlai tong nini SDM ni bung siridi engkai mane SDM bo jaga khlai aboni bung siridi engkai tei o jaga je applicant khai tongo bini signature nangnai ingkano kaham keno saiman kana obo engkai common form hino ingke joto jaga o sil soi khlaibai ka mane nini joto mane aphomo soi rogribai paran bumung rogribai kana joto thiti ingkha hingkai tam khainai jonga hai CSC Valley tam khainai nini abono apply khainai a jaga chini je jara CSC chini hoite khai tonai hingkai jong taromde anga hai borok hingka o jaga o jong tam khainai o jaga ST certificate thanai thamani agolo hingkai o jaga soi sil chini dangnai o jaga o ke jong soi sil renai bujigada chini CSC Valley ni soi sil tongo abono jong ri renai ta amthita hingkai obo to paika tabuk apply khainani bobo haike apply khainai tabuk abo phainai belana hingke apply khainai hingkai chini o jaga login ni tongo iko o login no click khainai video call ni man hai bandang ni srung mung mannai aboni agolo hingkai nini o jaga o ID password taka ID password ready jingto already chini CSC ID tongba login with connect o jaga jong click khainai o jaga o click khaitanga hingkai o jaga chini CSC ni ID jong fill karenai aboni agolo hingkani password nang o jaga fill karenai login khaiman login omo hai page phainai page phaiga hingkai no o jaga apply for service o thanai view all service jong click khainai click khaiman yagolo hingkai nini ST o jaga boro tong naidi hingkai ngaka o jaga 2 number naidi iko ST certificate aro click khaika hingkai o jaga naidi same thajing form je fill up khaika abo haino o online bo fill up ma khanai o jaga Mr. ke Mr. o jaga bumung seinai o jaga bumung seinai to ingke tagrom de ang haino nongno phungnan bagai ang ro bumung type khethanai jemon Rahul panangkha Rahul hingke o jaga bini ni ko last name tamo ba title tamo Debrama sika hingke bini guardian sika hingke guardian hingke romdi Ranjit panangkha hingke ang o jaga o Debrama sika hingke o jaga relation tamo father sika hingke aboni agolo hingke tamangna nedi o jaga bini o cherani je date of birth angka ang haino saidik swidinai ek khlaioi romdi borok no ang tonikha 2003 phan tonikha ta hingke bo abo haike 2 mas pon ririka hingke male da female CD hingke o jaga merit status tamo hingke boto kajia ko single se hingke caste bini tamo ST applicant religion tamo hingke ang aro Christianity pon tonika gaban yaglo hingkai bini bisingjak porjak sama kobrom debo class 6 to 8 ni bisingo hingke bini card BPL romkha bini Aadhaar card to kwrui hingke o jaga no sawana o jaga Aadhaar card number ta redi teksa mujinar di nang je puro online Flipkart tongo o jaga Aadhaar number ta sidi Aadhaar number sika hingka OTP thanai abon bagen rok a jaga o Aadhaar
ni ungko fill up takhadi amoni yaglong photo o kising sungnadi ang oro photo sanamka salamani yaglong ka ang dabo gallery thalamka hanggang kanadi ang o photo no reka go photo iko jaga ang das buini photo no reka do ingka bai kan mo photo size lamsani passport size ingka wani yaglong go jaga district chini to khowai ingka subdivision bo khowai no ingka jaga location ingka chini ADC awa haikirika block ingka chini Podobil BHC ini juga gram ponjet ingka sini Posim Belchora ingka sini East ingka sini West Belchora kalayo ingka o jaga habitation ingka sini para ingka Rotila amai ke mane ang norno just pungna bagise no obai ke fil khadi amane police station ingka sini bhaijal haiba tabo khwai no marna o jaga hangga gana di oba heke Posim Belchora charge khaiga angka phaika amani yagulo hangka o jaga mobile number rekha just angno phungna bage an mobile number phone di na jaga hingke abon yagulo tam khainai email id to email id di krike to kuri hingke abon yagulo comment dingke to tirpuri o jaga sika je app offline je klaima haikeno o jaga hard copy rika o jaga ninthani ration card tongo ninthani permanent tongo s proof tongo father ni jaga certificate tongo hingka ROR tongo supporting document tongo ama haike siman yagulo o jaga o captcha code no fill khaiman yagulo hangkai submit khaiga hangkai ni ko ama haike details phayan do o jaga ang tam fill up khaikanai do jaga bumung ro joto ning thikda tong ama haike naidita do obai ka naibe ka hangkai tam khainai tabuk sisini jata document upload khlaijak na hingkai ang no document to upload khlai phunugla just nor obai khlaina di hingkai o jaga o omai ka thangmani yagulo o jaga o document tam nangnai police jaga hingkai o jaga o puleo common form tongo common form kai u jeta ST certificate ni jeta offline form no nang fill up kai phunuka e abo jaga upload ma khainai o jaga thangai upload khadi hingkai o jaga tam document tong Aadhaar o jaga o redi hingke document tam bumung sinani o jaga sei redi hingke o jaga PRTC redi PRTC hingke je cheraini hingke SD hingke bufani hingke o jaga ration card redi hingke aboni yagulo hingkai o jaga cheraini birth certificate redi hingke o jaga hingkai ROR mane ponchayat certificate hingke u jeta Aadhaar hinui krida o Aadhaar a jaga document from di bufani voter ID card pan redi eba cheraini Aadhaar phone redi o jaga rom di Aadhaar card amaike ang siri kata iko Aadhaar card amaike o jaga joto fill up kai siri noro PDF file chara o jaga upload ngedo PDF file noro o jaga upload khladi PDF file panongo JPG panongo o jaga noro mane upload khlai pai ta PDF file ge chao ama hiki noro paimani yagulo save o jaga khadi save khaimani yagulo hanggang kai nai di o jaga ama hike phainai thaika hanggang kai ang just mane khailia document to upload nongna phungna bagise hingke aboni yagulo hanggang kai o jaga payment ma khayo hingke payment kaina hanggang o jaga make payment thanai do make payment thaka hanggang kai o jaga 30 taka chini CHC wallet no hoite cut khlayo hingke make payment thanai ko ba gateway thanai hingke ang payment to khlaigla just norong ang phungnan bagai o jaga ni tabuk CHC ni ani password rekang kaino validate khaiga hanggang kaino mane ungui thangota ama hai hingke kaisa receipt copy manui thango ama haita hingke just norong ang phungna bagai ang o jaga payment to khaigla ama hike receipt copy manui thangka hanggang kai bobo hai receipt copy taka mo nong nang phunugui riwana form ba chini application bobo hai receipt nong nang just phunug riwana o jaga get data thanai thangka hanggang o jaga boini apply khlailek tongdo hingke khoroksa borok ni ang nongna phunugnai bini jeta receipt copy o jaga iko omai ke receipt copy no rok manui thangnai o receipt copy no jeta a common form bai subui a jaga o je document nung o online khaipro rekha PRTC cherani PRTC birth certificate ration card ponchayat ni ROR eba certificate hingkai ration card angka Aadhaar card tei bufani ST certificate abo haike riwinai norok SDM office o joma khladi
amahike joma khlaika hingkai no mane hearing date obahike mano do o jaga next visit date ni morok mugi mankanai ko next visit date obahike mankana hingke atio thangya kanai norok joma khlaika hingka kaino abo submit complete wngoi thanai aboni yagolang mobile message fainai phaimani yagolang norok boba hai norok download khlainai hingke tagrom di o jaga application id tongo hingko o id nang tabo just copy khaika copy khaimani yagolang hingke bini date koi tarik submit khlaika hingke ama haike nongtam khaine o jaga track application phaigonai download khaina bagai track application phaimani yagolang hingka kai copy ke tuka o jaga o omono rekha reman yagolang hingka kai o jaga application submission date o jaga romdi 2 tarik phano rekha gabon yagolang hingka kai o jaga captcha code no fill up khaya kanai submit rekha submit dikanga kaino iko amahike final details singke bini to ungyako o jaga download ni option thake nang download khlai manaita ngeno buji kana baba heke sd card ba sd certificate apply khlai te bama heke download khlainai bama heke offline fill up khayai online jeng document ok upload khlainai ama haita tomono buji angka norok ang mikeurengi mano ani mobile number ebo whatsapp number description rojak norok ang bai kerenglai mano ebo ani facebook page norok follow khai di instagram no follow khai norok follow khlai ri mano norok ang video ang bai kerenglai mano ta engkai mo video man sang norok friends ang share khlai ri di te busuk norok buji ka comment box ai comment khlainan tabune asukna jotno na hambai।